prva asocijacija mi je mama. Znači, nisam toga bila svjesna. Ali prva asocijacija na zdravlje je mamina bolest. Vidim da sad tu imam nešto za čistit, za radit, za malo još to otpustit, poslat ljubavi. Dolazi mi kakva bi moja mama izgledala da je zdrava. Baš me to veseli, mislim da bi totalno drugačije, da bi ljepota izvirala, da bi njena kosa bila bujna i duga. Čak mi dolazi da bi ona bila umjetnica neka. Baš je mogu je vidjeti kao snažnu ženu. Zapravo da, kad snaga nestane, onda se javlja bolest. Nosim leće, sam od osnovne škole kratko ne vidim, čorava sam. I osjetila sam danas ponovo taj osjećaj srama i povlačenja same u sebe. Ne želim da me niko vidi, ne želim da sad niko vidi da ja to nosim. Kad sam ušla u to, kao da je unutra nekakva biljka koja raste ovako. Kad uđeš unutra, počne sve onako, kao da nešto živo ti po tijelu ide i raste sa nekim svježim zelenim listićima, počne se odmah razlistavati. Isto tako slika da stojim i kao da prolazi neka snažna struja svjetlosti od zemlje do neba i obrnuto kroz mene, potpuno slobodno, samo teče. I to je zdravlje. Dolazi mi to da je zdravlje jedna jednostavnost. Svedeno na najjednostavnije moguće bilo šta u životu, bilo koja tema, maksimalno pojednostavljena. To je zdravlje. Snaga. Baš da je u zdravlju snaga. U stvari, samo zdrav čovjek može biti istinski snažan. Onak, baš je neka temeljna snaga u tom zdravlju. Da sam imala nekog u sebe tad, da me malo ono potapšao i da mi je rekao daj ne preuveličavati, ne pretjerivati. Ti si dalje ti, čem je stvar? Će ti to sad cijeli život obilježiti? Češ se stvarno to dopustiti? Čak nekak sad imam osjećaj da sam, iz obzira što bi tad bila dijete, da bi ja to tad shvatila. I onda taj to umno zdravlje, mentalno zdravlje, čega ne mogu doživjeti, to je jednostavno praznina. Kad jednostavno ona reflektira stanje duha. Reflektira stanje duha i reflektira zapravo samo koliko se netko osjeća podržanim u životu. Na bilo koji način, a zapravo koliko netko ima ljubavi, odnosno prima tu ljubav. I onda se samo po sebi odvija zdravlje. Prvo mi dolazi da su u stvari sve emocije zdrave i da je samo poanta da im mi dopustimo da su zdrave. Znači da je u stvari zdravo dati si da imaš sve emocije i da nijednu ne osuđuješ, da su sve u redu i kad bilo koja dođe, ona dolazi kao poruka. U stvari za to emotivno zdravlje je najvažnije da društvo postane takvo da sve emocije se mogu ovako ili onako izraziti. Sad onak vidim da sam to integrirala, da to nije moj hendikep, jel? Da sad ja mogu ljudima koji sebe možda shvaćaju na taj način da je njihov zdravstveni problem njihov nedostatak, jel? Da njihov
život je manjkav, da su oni manjkavi, radi toga da im ja mogu dati taj onak ono, kao ali buranac, ono u smislu, nemoj biti žrtva sad toga, gledaj, šta je tu je, nemoj si to raditi, nemoj dati da te to poljulja, to je možda tu baš radi tebe, da ti shvatiš da ne trebaš biti poljuljan. Sad mi dolazi taj element radosti, da je zdravlje kad si u nekom stanju uvijek unutra postoji radost. I ništa je ne može zamagliti. Kad je zdravlje, uvijek je ta frekvencija radosti prisutna. Jer je ona jako zdrava. I ona u stvari pročišća. Stanje zdravlja je stanje ljubavi prema svakoj svojoj stanici. Znači, baš je svaka stanica okupana ljubavi. Sve stanice se vesele tome. I ona kaže, konačno